Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihimi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Wa Rabbi sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ngereng tuan Ustaz. Ampun Ustaz, ulah tahu nih sampean selebih saya. Ngereng nah brokan ngereng. Tikel sampean Ustaz. Ulah keng tahu nih. Lambat tak tahu semakin sampean tahu nih. Muci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sepora na ta. Iya man. Ni kabur kerja sobong ki. Walang tabo ni kalamunyi. Habis sampean matanya ketan gula manja benih gula tuan rumah. Pakai gula tabu pada lapar kayaknya tale nih kan. Sampai cik ruko buru coreng ki rumah dia tuh. Tegal gula kayak tanya ke tuan rumah. Engki tat. Ki. Engki tat. Dari si aturakin boleh ki. Ini kan ampun lestari Tuhan. Bedetat, rasa ampun si pagi. Dir, tuli wah bagi dir. Iya, solo nak alat TV apa? Tidak suka kau. Kita banyak. Itu lepas kebala. Sampai gebala. Memperket kat Tuhan Zalin di raja ya. Coba. Nak nangkong Ustaz. Pura kita polan bekerja. Datuk pun tu TV. Iya der. Aneh ngucap Ustad. Aneh ki erosoro. Abetore kana ada umanan kapi kan. Jo entah nak kana ngurusin berkat pesan tanbi markes peburu. Arya tulian pada tak milu deki. Sekelangkong Ustaz, tikel magis goni terima kasih. Ku maki bedengan nikah na Ci. Kenapa Ci? 200 Ustaz. Kelangkong Ci. Ngireng Ci. Assalamualaikum. Njok mulut dan setirian bereneman. Keng pas bili ya, sing kok sok kaki setara dek pada benreng oreng. Jadi napa sabar mi. Makan dari apa boleh. Cak sing kok kaki beniku turun ring sede. Saya dek remem man. Iya pas saya bedemen. Bener ki jan kaki man. Makan dari apa boleh. Sing kok sok kaki makin yang dalam film dadi reng mursal. Kok tuh banyak asokor, kok di kop coko. Abe iya men. Cak otan ring seporo wah. Cak ajar dadi reng sogi. Tapi ajar dadi orang sepentera sokor. Orang sogi belum tentu tenang. Mun orang pentra sokor, pagun tenang. Menus remen, mungkin ora kinapsona. Tak dulu ketuan tanah, tak ada marena. Yongku man. Iti na mayu mole. Takok bunda portos dan tose. Mayu. Alhamdulillah, kiasa ni malam ada amal dah iya. Insyaallah bingko tahun datang dari Puraja. Ada orang dina ada malah ngakonin kapi cangkor orang soki. Mun bisa, ikut pengajian boleh.
Dia tiga ingin tak jalan, Jong. Enggak, Bang. Mak burun tak jalan. Cek biasa mana jalan saran bi ajam. Ajam bae mun maghrib mulai, Jong. Mun kakek, kelupain Roman. Pengen sang keluar, Bang. Ya lal toju. Salimin. Beda apa le? Yang ceng teh mihat laku kol dua teh. Seporan yang ceng jalan teh. Ya, ya. Mari teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak langkong kak, sobong orang keluar. Apa dir? Polang kok sang kucur main ya dir. Ijak polan kot saya kota pada kak. Ken beda apa ya? Beda Salma temihat laku kol dua. Oh iya kak, sekelangkong ya. Kembali ke abah kemarin. Ayo lanjut dah. Iya kak. Ba. Laku yang ceng temihat kol dua. Temun dengan Jong. Tak ada yang ceng ngocak. Cek jia moral tak saja. Mak bodoh orang yang tak ada undangan. Ini kaki bayi laku sa koncengan, Jong. Paling lah berker-kerokun lu kucur pinang kina. Tak yang pas ngajar tak agena. Tak patut dek gerengan kau tujuh oncengan. Kaki bayi makan TV. Iya. Engkau bayi semangka dah. Sambin malah temu, esen bekerja yang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda apa le? Ceng temihat laku kol dua kak man. Iya, sekelangkong. Ayo lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Man, ente. Beda apa men? Iya, enggak tegae. Par tolong lagi. Kak kecek kerontor akon jangan banyak gaya. Buka TV. Unjuk meleman. Terori minta tolong. Katipan apa tehat? Bari saya dan toski. Mana bisa bung saya dan tos saya mau lena. Bede kasak kari situ. Sesera. Magi jadi. Tingkel ngiring mune mulan na. Mana tu? Ngiring le mulai tat. Mun kun karo kar situ. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badaril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli Sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bede berker kita. Bede kasak. Jong, berker jong.
Tak langkong seporo nah cuma nih kebede nah. Dari mah, lo pot colok, tak bener. Esen kalau nanggi nang bi kocor. Dari remon mul ring tandi. Jake ngotek cang jongku mah. Cek bareng tade datan. Aber geleber tuh jadi salah. Ngucang kok kaki man. Aber gak tuan. Aroma sekaki. Wah, mun kok make sombong apa tot man. Jadi ngabak ring sogi. Amulat bisa ngabiaki. Iya gak tuan. Mun odi ki ketongko itunya. Akan dicoba tentang gedeti bener. Mangka ada aroma sekik deje. Kengai gak tuan. Menus semula depak kecoba. Tak kira orang pas beda. Paling karo dadi tungi tentang gedeti seleber. Edi nari adat mutura. Mun ki odi apa lah tentang ke. Napa man? Ambu ngiring cina nganak aku udah nak kanak nih takut contoh sampai nih kantor nika majelis molo ngiring kuleman Allahumma sholli ala Muhammad Salih. tikel tehat ki sabar Engki. Bude apa tak? subung sececer ki Enten sobu. subung salem lah Nikah tak? Man, pas bilang kok bikagi samul. Saya orang lemari kapu. Tak tahu dia, jadi rasanya tentang. Iya sengkok biga akhirnya benih keng tak kelara molot temen. Keng molot dan setia cucukan pur kacek raja nah. Ma berek beres, ma temur LPG. Tetia molot benih keng karena cinta kena abina, tapi karena gengsi cek raja nah. Mangkan pas de reman. Pola cek di megede ya. Kangku ya molot. Lemon urusan jing kok tak tahu men. Tino kok kia tanya aku ustad ke lu. Lu ra, emang bedega gesek begede men. Ibe di jalan man. Sementara ada mangkok ngocah. I tahu mun deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kaki man min Thank you Ustad. ya tojuk lu denar Tak langkung Ustad. Pak persero kalak min Kita. Kalau apa man? Soalnya kenceng ngonceng ya. Punten Ustad. Beda maksud lain kula siaturahmi ke sampean. Sangku ngonceng lah orang yang setianya mau bulan molot. Makan apa saya aturakin man? Sedek nih ketat. Kula beri bi limin apa rempek. Hukum memegedi angku yang molot nikah katina apa tak? Cek repot man. Amoso masyarakat setiyer ya. Ngerti amolot kalaben artis lopot. Mak seni ketat. Jita iya man. Amolot esangku arop aki kewajiban. Sesampai akhirat cungit-cungan bis tetangkeen. Aroma segengsi tako kerasan sampai tangto otang dek keselebra alam. Rasulullah ya lebih seneng etorok kelakon nah, tempeng raya aki kelahiran nah. Ben pole depak dek kasetanya aki kaki siki uru masalah amolot kalaben megedi sepeda. Hukum tak apa-apa man. Selangkong tak. Mun sudah nikah. Tikul kula pelemen bon. Keroji lah saya tanyain kaki. Thank you Ustad. Iya.
Sore. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man, Kenapa tat? beda mas sepeda aja. Cepon sampean oleh. Begitu ya bigula. Aku bujuk, aperian film osom maling diiberin lu. Elah man. तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है